Na prelazu iz veka u vek, u periodu između 1793. i 1802. godine, izgrađen je najveći plovni kanal u Evropi u dužini od 110 km. Veliki Bački kanal preteču hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, projektovali su i gradili braća Jozef i Gabor Kiš. Spojio je Dunav i Tisu, olakšao i skratio uzvodni transport robe i dobara. Sa izgradnjom kanala počeli su da se gradi objekti koje danas zovemo industrijskom baštinom. Industrijska baština, jedno od neprocenjivih bogatstava vojvođanske regije. Osim što nas vodi kroz istoriju tehnologije i u vreme industrijske revolucije, ona ima izuzetnu estetsku vrednost i čuva priču o životima i svakodnevici davnih vremena. Pred vama su vodoprivredni objekti koje su ravnici podarili jedni od najvećih inženjerskih umova. Prošlost prema njima nije bila preterano naklonjena, preživali su društvene i prirodne katastrofe, a na svima nama je da se pobrinemo da im u godinama koje slede vratimo stari sjaj. Pokraj mesta Mali Stapar, nedaleko od Sivca, već više od 200 godina vodu iz Velikog Bačkog kanala kroti prevodnica, jedina preostala iz perioda izgradnje. Zajedno sa mlinom podignuta je 1802. godine kao deo naselja nastalog za smeštaj inženjera, radnika i vojnika koji su gradili Veliki Bački. Mlin je rekonstruisan sredinom 19. veka. Kako je samo bio moćan, mogao je samleti do 4000 kg pšenicu u toku dana i obezbediti struju za svoje i za potrebe zgrade direkcije. Skoro epski deluje i boginja Panonija, spomenik čiji je kamen temeljac postavio lično Franc Jozef, austrijski car. Na samom početku kanala Kosančić, Mali Stapar, i dalje stoji ovaj simbol plodnosti, čija glava je u Prvom svetskom ratu završila, pretpostavlja se, na dnu kanala. Pored ovih očiglednih istorijskih vrednosti, hidročvor Mali Stapar krije u sebi romantiku nekog prošlog vremena. Sakrivena u hladu vrba i jablanova, voda je mirna, čista i odiše spokojom. Ovo mesto je izvor inspiracije, bilo da ste slikar, pesnik ili samo posmatrač. Jednosatnom vožnjom od Malog Stapara ka ušću kanala Vrbas-Bezdan u Dunav dolazimo do prevodnice Bezdan. Na tom mestu je 1855. godine prvi put u Evropi primenjeno podvodno betoniranje. Ovaj inovativni hrabri poduhvat vodio je vojni inženjer Joanes Mihalek, pionir u ovakvom načinu rada. Da li zbog spoja veštine ljudske ruke i moći prirode, ovo mesto je velelepno.
Zadivljujuće je gledati ishod ovog projekta, osmišljenog pre 2 veka i ujedno uživati u gotovo netaknutoj prirodi, jačini vode i širini vojvođanskog neba. Na levoj obali Dunava, u blizini Bačke Palanke, istoimenog naselja, stoji crpna stanica Plavna. U stilu secesije, iznutra obložena keramičkim pločicama, prepuna detalja, čak i ovako neušminkana, deluje kao muzej. U svoje vreme, 1912. godine, bila je poslednja reč tehnike, najveća crpna stanica na Balkanu i među prvima na dizel pogonu u Evropi. Pre više od 30 godina parna pumpa je zamenjena novom električnom. Nakon toga stara je pokrenuta samo nekoliko puta i to ili zbog visokog vodostaja Dunava i velikog priliva vode ili zbog remonta nove crpne stanice. U tim situacijama ova 100-godišnjakinja je dobro obavljala posao. Deceniju ranije, krajem 19. veka, u gradu na Tisi izgrađena je prva prevodnica u Evropi koja je za pogon koristila struju proizvedeno na samom objektu. Te 1898. godine moderna prevodnica na električni pogon bila je čudo tehnike i savršeno delo inženjera Heinza Alberta. Ovaj vizionar patentirao je gvozdeni držač i zidove koji su se koristili za zatvaranje i održavanje vode iz komora prevodnice. Mehanizam je pokretan jednosmernom strujom proizvedenom u sopstvenoj elektrani. Početkom 90. godina prošlog veka prevodnica je rekonstruisana u Ustavu, a danas nosi status kulturnog dobra od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju. Nedaleko se nalazi i izložba sa stalnom postavkom originalnih delova turbine prevodnice. Na kanalu Begej 1914. godine, malo pred Prvi svetski rat, gradili smo 2 hidrokompleksa, jedan u Kleku i jedan u srpskom Itebeju. Izgrađeno je još 5 identičnih od Titela do Temišvara, međutim, ova 2 su izuzetno dobro očuvana.
Na 31 km od Kleka, tik uz granicu sa Rumunijom, nalazi se srpski Itebej. Ovaj objekat je skriven u voćnjacima i hladu raskošnog stogodišnjeg drveća. Osnovna namena obe ove ustave na Begeju je održavanje vode na nivou koji može da omogući plovidbu brodovima kapaciteta do 650 tona i to pomoću takozvanog Poirot sistema. Pre svega, zbog ovih, ali i mnogih drugih objekata, Vojvodina predstavlja jedinstveni hidrotehnički muzej pod otvorenim nebom. Na tih 20.000 km kanalske mreže nalazi se još mnogo ustava, prevodnica i crpnih stanica od istorijskog značaja koje pokrajinu pretvaraju u izložbu vodoprivrednog nasleđa. Inženjerski poduhvati od pre jednog ili čak 2 veka ostavili su nam u nasledstvo neverovatno bogatstvo. Na nama je da čuvamo i mudro, ali odgovorno koristimo.